Idemo još jednom do Čačka. Vlada Srbije je ovu 2016. proglasila godinom preduzetništva. U Čačku postoje mala i srednja preduzeća kojima uspešno rukovode žene preduzetnice. Kako one poboljšavaju poslovanje? Slađo, izvoli. Ana, članice Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović raznim aktivnostima, seminarima i predavanjima osnažuju i pomažu ženama da poboljšaju poslovanje, ali i da samostalno započnu posao. Nedavno je iniciran sastanak sa predstavnicima Privredne komore Srbije. Gosti su imali prilike da vide kako radi studio u kome se izrađuju na svili unikatno ručno slikane marame i da se upoznaju sa proizvodnjom torti i kolača. Ove firme više od 20 godina uspešno posluju u zemlji i inostranstvu. Ipak preduzetnice imaju konkretne probleme u poslovanju i o načinima kako država može da im pomogne bilo je najviše reči tokom ovog sastanka. Izvozimo za sada najviše u Rusiju, izvozimo u zemlje okruženja i izvozimo nešto malo u Finsku, nešto malo u Ameriku, a to su samo početci i naravno potrebna nam je pomoć naših ambasada u inostranstvu da se više prezentujemo, jer nije jednostavno otići na sajam. Otići na sajam je samo pojavljivanje. Treba naći klijenta i treba naći agenta koji može raditi za vas. To je najvažnije. Sad trenutno je najveći problem što se pominju ove Disneyjeve figure, da će nam dozvoliti da radimo ili će nam to zabraniti. Ja mislim da ima u Srbiji sigurno 5-6 hiljada proizvođača torti i kolača, ne samo proizvođača nego i radnika koji rade kod mojih kolega. Pa bi valjalo da nam tu komora pomogne da nas zaštiti, da možemo mi naše proizvode prodavati našim sugrađanima. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da će se komora aktivno uključiti u rešavanje upravo ovih konkretnih problema koje imaju žene preduzetnice. Također je naglašeno i da Privredna komora ima niz novih servisa koje pomaže preduzetnicima da poboljšaju svoje poslovanje, od recimo saveta za pokretanje posla do konkretne edukacije kako recimo aplicirati za fondove Evropske unije. Naš zadatak je da ovakve primere dovodimo, da objašnjavamo koliko je to važno i na jedan način to kreira onda jedan lanac dodatne vrednosti i usluga koje preduzetnici mogu da koriste. S jedne strane programi ministarstava, agencija državnih, sa druge strane uvezivanje, networking i pomoć koju Privredna komora može da pruži. Još da dodam da najviše žena preduzetnica u Čačku ima u sektoru usluga, ali ima i onih koje su se poslednjih godina osmelile da hobi pretvore u ozbiljan posao, poput recimo izrade pletenih igračaka ili unikatnog nakita. Toliko za ovo jutro iz Čačka i veliki pozdrav. Ana? Pozdrav, Slađo, hvala.